Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta mo itong lagi tarakan mo tilapia, tata? Mabalinan na may lakaw idun o may alawas, nilaw. Ay nawaw, nagparta man tata. When ta commercial phage, ti pakpakan ka. Sika ngay, kumusta mo dagiti tilapia? Naksayanan tata, sindami ti daduma, iso aman manulangin tinabatay. Tinapatag, kitsan sayang. Gumatang kan tumanay ni ti finger legs, tapno masukatan. Ang mga kid din, datilakom di tata. Awan pa, mabitlaan, taitig kuking ka ti cellphone number, ti nagordirak iting, tapno itext mo tulangan. Ay nawaw, datakkel nga agpaiso, dagiti tilapia atarakan ni Tata Priday. Mayat ama ito no. Di mo pang interesan ti tilapia ni Priday, Nilo, anak ko. Ne, anta ka magam dito nanang. Itay pa'y amang mangagkuti bagbagam. Awa mo ti plano agtakaw nanang. Adda mo ti tarakan ko tilapia. Siguradum lang nila. Nakababain ti maipabarangay gapula ang iti tilapia. Uwing ka din nanang. Danag yun na ya. San ko apagan ti tilapia ni Tata Priday? Adda mo tarakan ko nanang. Anya kay ti plano, Ginilin bakit? Mapanta ka di maki-birthday. Si Kaman, no anya ti makunam, Freddy Lakay. Damit ti motor amausar no bilang laang bakit? Ada ka di ginatang mo arigalo para iti anak mo iti bunyag? Keda, isungaro ta saludsutin ka. No matuloy tawon no saan. Tapno amok no bungo nagmitong ti regalo. Mapanta nga ruden no kasta. Umuna kang ngagdigos bakit? Sumarunuak daw. Si kanti umuna. Abumbit nakabunbuntog ka nga agdigos gamiti siya. Dali, siya ko ti umuna. Agawaan manen kunak tanero mabien. Nakababain mat kada kumpare no maladaw ta. Ang mga no panunutan da nga agpa-importante ita. Si Kamagayam Nilo. Anda ka din ni Tata Friday, Nana Ginilin. Madama ti panagdigos na. Anda ka di ti papanan na? Ay, agpalaod kami. Kasangay nga men ti anak na iti bunyag. Ada ka di masapol mo kan kwa na? Umay ko lang isubli to'y gabyon na, abinulod ko, Nana. Maala, idisumlatan dita. Kitaan nanto, itun makadigos. Ti mo liplipatan nga ibaga nga insublik ti binulod ko, Nana. Ang mga numalipatan sa pulin nanto kanya alay tagapyaw. Wen, siyak pa iti kunam, Nilo. Grabe ay, sigurado ang nag-ahawi doon, nagiti mananaw. Kan sigurado ang nagrubwatan na Tata Friday. Sa dino ti papanam, katrabiin Nilo Lakay. Ha? Di talaan bakit? Lawlawagaman. No siyak tag saludsod, kaya't ko ti kumpleto asungbat. Mapangkulaan kita ang titarakin ko tilapia bakit? Kano rabiin? Madingarod ti tagtagainap ko itay nakaturo di ta salas. Anya? Di mo ilaktiri daw Agsubliak to mula dagos. Kung gayam, kanak man iti netbag. Ano ang tinetbag? No adda timod ko, di mangiawi dak tumarin iti tilapia bakit? Pilyam ti dakkel anetbag tapno ado ti malaon away.
dakkel ti tilapia ni Tata Priday. Manula ang tiinala kang nagdagsiran. Tinasahat. Kawit ako. Ang mga noon tapay makakita ka dyan ito. Narigat tuman ang tagrasong. Agawitan din rin, bakit? Ay nawaw, kalkalpas tala ang anangan. Bakaw awit ang arunay. Madi ka di tirik nam lakay. San magtikdik? Apay nga rod. Nalagip ko na ititilapya tarakin ko, bakit? Saan mat ato maray dagi jay tilapyam lakay? When sanda tumaray. Ngamno itaray tistabali at tao ngay. Ay, day takit din. Agam, asino kumamot nga iti mangitaray? Dagityawanan pa'y nagtatakaw Mabitla nga rod tagpakada ak iti kumareg. Kan uray si ka, agpakada ka matan iti kumparem, kan iti anak mo iti bunyag. Tapno awan met ti makunkunada. Umay ka man pa'y nilo. Gura labay. Ay agawaam! Tanapatag ti saludsudag kan ka. Ay nawaw. Anya ti saludsuda maya. Nangalaam ka dagito'y dadakkel at tilapia, Gitarakin ko Awan tinakita kakasta iti fishpan mo. Apay makita mo nga bay. Aglamang damat Sapay nagado. Mayat tama ituno na ito ba kanya? Siguradom lang ang asan ang naggapo iti takaw daytoy. Jesus, apay ko mga agtakaw akit adamot fish pan ko. Agluto ka mang diti sinigang, tamang ituno ka mo. Diyan duma, itad mo kananang. Santa ka ba lang nga ibusin deta pureng? Magtid ka man ititimba, ginilin, bakit? Ne, nagawid ka magaya man lakay. Kunak no nakaturog ka pa'y laang. Magituludak ko may ti pambigat mo. Nasapa ka na ka rin, bakit? Idi kita at ti fishpan ko. Naksayan ti tilapia tarakin ko. Ay nawaw, kasano ko maamaksayan kat nagdiritso ka mat ija idirabi Naturog ka pa yan iti kalapaw mo, taho na mabantayam. Diyak nga ron amaw, bakit? Amok no mano ti bilang ti tilapia. Iso nga amok nga adda ti kurang. No kasta, binilang mo gayam? Uy, iso masigurado nga adda ti ng kisay. Ay, kasano nga ron daytan nga Mangirwar kay titimba, taila ko takit din, bakit? Ang mga nudita mapuutang ka, inilot abay, mouse! Nay, nagadumot to'y inyag mo at tilapia, puray nga nakaw. Iprito yung latan ti daddo mananang. Iso ka di day tao, iti tilapia at tarakan ni nilaw, anakaw. Wananang, kas lawan mo tinakitak adadakkel iti fispan na. Kas namot lang ang tikunak, ngam naglemeng da kanunanang. Kasano kumang adda ti dumadakkel, kat linawas mo't akisayan na anak ko. Ay, jak amukan ko nanang. Ay, kita kat di ang mga nufispan gayam ti sabali tinangalaan na. Jak kayat timangan iti nagtaod iti takaw, anak ko. Iluto yukit din habang fresh pa nanang. Sinaludsod ko ti anak yung. Kat kunanamot asaan ka no atakaw tinagtaudan day ta tilapia, nanang. Day tala ang Freddy lakay. Adong matinakitak at tilapia niya. Day tala nga ron tinabati, bakit? Inunan nakbit ti sa balay. Anya? Talaga masurunak. Dakkel ti puunak iti day ta tilapia. Ngam takawon da pa'y lang. Ay nawaw, asino kumangay tinang takaw lakay? Day tangarod ti jakamaw. Ay, no sino man day tagagtatakaw. At dandutal daw na. Dakil ti puunan ngilwar ko para iti day ta fishpan kulak balay, bakit? Barang agsubli ti puunam no may lakom to'y nabati lakay. Kurang subli ti puunak. Sayang latta di tinakaw da. Di pilak makarma day tagagtatakaw. Ay, nalabas kamot nga agsasaula kay. Kaya tapno na pagnakman na. Sakit tinagam ko, di kasta kayo naramid na.
bakit? Lukatam ti siyar. Sa anak pa'y analpas. Apay aya. Agawaan bakit? No umisbo ka. Di tarwar pa'y laang. Sa anak pa'y analpas ko na manan. Karugrugik laang. Saan nga isburay ito bakit? Sa mali na ito yan. Anya? Agawaan kita. Tatalaga rumaran. Ay nawaw. Anyat mapaspasamak kan kaya nilo. Anay ko. Anay. Nasakit tiyan ko. Bakit agawaan mo na? Kumusta tirik nam nilo? Nasakit tiyan ko. Bakit? Ay nawaw. Apay nga eh. Diyak malam mo. At ang sama, madiakin lang ko. Anya kumangay. Tilapia kan kangkong laang matisindata. Anay ko. Talaga nasakit. Bakit? Anay. Agkakalingutan ka pa yan. Ay po. Itarayin laksa ni hospital. Bakit? Ang mga nudyakon may lasa tayo ito. Ay, di nakman pagdandanagan akasta si Kanilo. Noan niya nga tikinkinan mo ah. Anya ti masapul mo, puring anak ko. Amangan no ada iduldulin mo nga agas ti sakit ti tiyan di tananang. An-anwam ti agas. Nasakit ti tiyan ni Nilo nanang. Agkalkalingatan pa yun. Kan agkarasubli iti CR. Ay sos, amangan mo't no adakin na akinuntra ti tiyan na anak ko. Day tatisaan ko asigurado nanang. Sapay duwala ang samot tinabati iti agas nga indulin ko. Okay lang, nanang. Tinapatagkat at tumaran na. Mabiit lang araw. Tamapan ko alaon itinangidulin akanak ko. Anya ti ko na yun, Nana Ginilin? Ay, napilitan kami anang ilako iti tilapia. Taagraira manandag iti agtatakaw, pureng. No kasta, natakawan kayo, Nana? Wen, pureng. Nadismaya nila kay ko. Tanangirwar iti puunan. Ngamkas jay matpi man tinagbanagan na. Kaano pa'y, Nana? Idinapan kami naki-birthday di talaod, balasang ko. Idinagawid kami. Nagdiritso nila kay ko iti kalapaw may. Tapno mabantayan na kanaw titilapya taraken na. Idi kabigatan. Kuna naman tinanaksayan kanaw. Anya? Bilbilangan na ngamen, titaraken na. Iso at talagang amuna no naksayan. Asino nga'y ti atapon nyo ang nagtakaw, Nana? Saan mi pa'y nga mo balasang ko? Kasta una iti unget nila kay ikaw. Uray asino matpiman ano matakawan? Ay, si kagay balasang ko. Sa dino ba't ngay tinagapwam? Iti ayan ni Nanang, Nana. Napanakla di mawat iti agas. Tawan matila ko da di tatersena. Apay, asino ti masakit? Nilakay ko, Nana. Nasakit ti tiyan na. Agil BM pa yan. Uray la agsubli-subli iti banyumi. Anya? Tumaram to'y inted ni Nanang nga agas lakay. Nagkakapsutan. Bakit? Talaga naskan ngay taray na kiji ospitalen. Agpudno ka man kanya. Ay ko. Nangalaam iti ado at tilapia nga inyawid mo iti na minsan. Itipispan ko. Bakit? Di nakululbudan nilo. Pudno ti bagbag poreng. Ti ko na ni Nana Jenilyn itay nasabat ko. Natakaw ka no ti daduma at tilapia ni Tata Freddy. Awan tiyan mo dita. Ibagam ti pudno. Tano saan talaga abay-bayan ka? Imo mo't araminin tingas na kanya ka. Bakit? Amo mo't anat feeling well na tao ita. Kastapay lang mo't ibagam. Ibagam ti pudno kanyak nilo. Siga ka di tinang kisay iti tilapia ni Tata Freddy? Bakit? Ay na, pakpakawan nilo. Iso ang nasakit ta tiyan mo, tanangan ka iti nagtaod iti takaw. Day tatiganabam. Di mo tumtumarin ti agas nga inter ni Nanang. Kasapulak na ita, bakit? Ay saan na nakasapulan? Rik na ti bunga ti dakas nga aramid mo. Kumusta ni Nilaw, puray ng anak ko? At da iti sanas, Nanang. Nasakit ka di pa iti tiyan na. Gunggo na na. Ay nawaw,
Apay mo't akasta ti panagsasaum iti asawa manakko. Kasta ti ganaban dagiti agtatakaw nanang. Agtatakaw? Nasalaw ko ni Nana Jenilyn di tadalan iti na minsan. Kat nakunay na kanyak, anak sayan ti tilapia ataraken ni Tata Freddy. No kasta. Isugayam tinangalaan ni Nilaw, iti inyawid na. Taraken na ti daduma, ngam ninayunan na iti tilapia ti sabali. Ay, mabusurak iti dayta at tao nanang. Ay, pauunayan ti kasta. Isumat lagayam ako nam, anasakit ti tiyan na. Kasta unay kano ti unget ni Tata Freddy nanang. Si kaman matpiman tinangirwar iti kwarta para iti dayta afispan. Sada pay laang takawan, talaga ang makaunget ka, nanang. Anya nga iti planom italakay. Saan ko nakargaan ti fispan tabagay? Isuda lang at sayang day jay no saan ang makargaan. Makapadismayamit nga, Meng. Anya nga tanu paaladam lakay. Tailandok. Samo igatangan iti kandado. Isupay agastos na tamay. Wala, gam at least, makasigurado ka saan da ka atakawan lakay. Mamuwak lang no sino na itang agtatakaw. Nagsaludsuda kon iti asidig ti fish pan. Kat awan ka numat nakita na lakay. Uray ka ni kakaambong, nagdamagak. Nalaing na itang agtatakaw Ninilo, nakasaritam ka din? Ayuwi na niya. Padasam man ti agsaludsud ken kuana. Amangan no at dati na ilaw an anakita na lakay. Itatamayaten tiriknam, agpudnukan kini Tata Freddy, Nilo. Kasanunugurahan nak, bakit? Basol mo matlang nga. Saan pa nga ita? Na, di ka mabutang? Kita ma, dandanikan matay ka po iti sakit ti tiyan mo. Ni bakit mo? Kat pudnumat, agkalkalingatan kanto pa iti sakit ti tiyan mo. Naimbag ko nam tanailasat mo pa'y. Pangaasim ata di mo istoryahin iti sa bali, bakit? Apay kumaasaan, mabaing ka? Makababayin mo't ngagpaiso. Katawaan dak lagit din umamanda. At damot gayang bain mo, ngam apay an naaramid mo pa'y laang tagtakaw. Ala, mapan ka iti ayan ni Tata Freddy itamot laang. Ibagam kan kuana no anya ti inaramid mo. Kan bayadam mo't laang dagiti rumbang abayadam. Kaduan nak, bakit? Please. Ang mga noan niya taramidin ni Tata Freddy kanyak. Sapay sa bali tayo siya nung makaungay turay lakayan. Da kayo maggayam, pureng, Nilaw. Mapanak kumaitayan nyo itong madamdamagay. Saanan akasapulan, Tata? Adda na patig nga ibagat ti asawa kada kayo. Nek, Nilaw, agkalkaling itan kamay. Kasto yung amin. Ala syaklatan ti mangibaga, Tata. Ninilo tinagtakaw iti tilapia at tarakin nyo, Tata Freddy. Ha! Anya! Pasensya ka, Tata. Bayadak ti tinakaw ko. Ibagam lang naman, oh. Awalan kay tibaeng! Sikalaeng gayam! Isong agpaiso, Tata. Ay nano amuyo la kuma. Dandanin na tayo gapo iti sakit ti tiyan na. Nag-LBM. Ni bakit mo niya? Ay agtal na ka. Tasyak ti agistorya kini Tata Freddy. Kasla marigatan ka ngamin amang ibagakan kwa na. Haya po ka nga tao. Anya lang mo jay ipakadam ko ma. Basol ko, Tata. Nuguraan nak. Mawatak nga ta. Basol ko matlaan. Tikanyak lang, ha? Nilaw, di mo ko maululitan. Tikas niya ginaramid mo. Kin bayadam, uno sukatam titinakaw mo. Tapno kwitstan. Oh, nangag mo, Nilo. Bakit? Pagyamanam tanasaya at ni Tata Freddy. Tanudad dumalaang. Amangan no ijay barangay hall ti pagturungam. Ay, nawaw!
uray kasanupay ti kinarigat ti biag, di mo pag-interesan ti nagrigatan ti padam a tao. Naragragsak ti agbiag, no awan ti maagrabyado no mapasaktam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.